Kajing sakran bat sakon tho haki brio ki badan haka an. Halor ki kam jong kajing lek khandra drugs. Kaba keseng hinyau trap youth council kala shim kum kamat tre kam jong ka. Ki noy lam kate keseng menta ki lam mi sakmat ban kren ban ken tho kala da kaba ong. Ya ka an bon sin jupen ken da ki brio ki babat ya ka. Haka sngi ka baki kmi ki pa jong ki samla ki bala kerni hau drugs ki la poi haka office tray kam kate ka seng ka badan hamaulai ka seng HYC kala la ban penlong ya ka jingalang hapadeng ki kmi ki pa haringkat ka jingdon ki samla ki bala ngop hau drugs but way rang ba wa penyat ya ka we ka jaka sumar lani kata ka rehabilitation center ka ba hanong ba Guwahati ya ka ba kala don ka jingpla ban ya thu kumno ki ni ki samla ki ngop hau drugs. Habakran sigilat pathai kubor na kalyang Vice President KHYC uba Don Bok Harling do uloong ya ka jingele persya yo drugs kadai ka sarkar ka panjing kersan nagi patba ya ka baka wanswa syaki dorbar snong sahaki seng samla bat kumjo syaki seng balang kumta ban sukdo khti kamla ban pediang henry ka basungusi kalong baki don ki brio hakaan ki bapen kenya ka bat yakani la pla the wave samla haka jinga kendo ka baki dang sudap penlong ya ka jing sniu haji sisa ka government ka jukran de ka juang ba ngin hab ban ya train kat ana ma ban len ki jupan ka support na kiram basnong na ligi dor basnong te ki dor basnong ro pite ba pok basnong ki dan seki seng samla ki dan seki pressure group te ka basnong bre ka jupan sen nangi tengang is kemba lada kadon sya ka jing train lang nado ka benta ka bakam hapo hado amta bajrong ngilak ban rat nekong here ban juang ba kim long well qualified lani kim long experience ni kam how to tackle lani how ban yakun you know drugs kalong ka bom la long ma pedang ti lesi kal la ban de tang ka jingkran ka ba nginam la ban len mo kren ji shisha ki babon ki beri udan hakaan mentadi makin shen ba pen ken ai ki bon ki badan uniform ki kerni drugs ngangit baga department ka sawat kapang ya ki bakum ki kena uwe samla badan hang ni menta lingba no uniform lingba no we nu pulit swat ungap drugs pin ong yo hatu pimbang tang bangi kena drugs mangi kakta ya ka department la ni kakta i berudan ka an haji syabdi ban ai ke jing trilang kan tiki khon ju ki he ki han ngenom mention kerteng ki bobon king ngop hunu jing di henry namar baki di beruspa kilak ban pensyong ki spread ru di kat baman hang to jadi terda wat ya drugs hi omdai ban ong ba ngin ya kroti namal umla ban tep malad krenteng ite kenten umla ban tep kala ban wan haying jong baruspa hau ba war hau ba dok ro mentagi ski ki bobon ki kena ke mo ong we ni kirang ba kene kena li ka balada setiap ka bom damit ka tarok ya di drugs kini ki hendrek di kilong ye ki snap ya ka jing khot jong kan hon jong sem kidon bleng jong ki bawan hi ma kilai itu ya kata ka jing trei kam barat ba jong ka HYC bakum no ngi kon percaya drugs kidon ki balwan ofahi ban terwahi nakamta ka baha kamyat jong yi ngasem ling baki khon ki jong ki belangam hamnu jing di hakni ka ski ki bomta ni la lek tan yi bang lek kem dakaba ni la yo jujor nilai kem hidu ye dan ki bangi la trap polenti te lembak ka jing menjur lang bahir sam bat ngi sukumen chu bani tu ipi ke we bangi la don ka jing te bangi ka Alive Again Foundation ka bri foundation ka balaron dan ni bala penia di baru pasa ngi don ka jing tu kerpang ngambar balang bau nu samla ki bon ki we pat ki blangop menta ki la ki empat dan ni la revive ka jing em la thau thamai ka jing em ku chong dengan sukuman mentai bai baru pasal la dan kat bat ni hang ni ban pick up igni kena di hat ka first day haka kena trek la dang bakla ngila lek ban IT ban lek jengok la de ban pedikna bakalong kumnu ka rehabilitation center ande herangi i nadu kan environment hadu ka jingkho jing suba bat hadu kerkom eye treatment ngi i kalong ka bapaka di terdam ki family ki ko ngo la ni lingba kata jing witness ke jongi ba hang the ngilayo bani keren sahabat ki hang ni hanom aslong menin mesingi wat menta kasngi layo kilayo bani keren face to face baru tinang liang kacongki kila sungfun wat menta kasngi ngin IT no ikini hendrungut hang the hapo rehabilitation center ka ban puasa tinga siko ban IP kidon ki khana ki blawan ki wi par ki rehab kidon iya ka bang haban jer keteng
kadih po arti po mizram dan deng joki gitu kumno ke treatment nanti kumno kisah treat partial ro let's say what ha ta ka bam kadi bat kum ta ta ti kim shum la yu ta ka jingkot bapura kilowan chen nong ba sulong ki ngop biang bat leng ba ka jingkop joki hayo hat ni kendo ngi bat ki don ki kena be yo bat ti leng ba ka jingkot ngu menjurang jong kami jong to kena menden men siski yo bat menden pa wan tem ta ski kle menjur man pha chathi ti kani kedika bantai ka bangila pendep mandaski bareng ngi scam mo ba ka jinglong ka ji im jing yu bre mi rom la ban la ngi ur ngi hab ni bakla nga khen ba kini khna ba ro khoi kila ur kila hab ha ka ji sha pun choi ha ka ji lam bakla jong ur jong no ti ndai ngi scam ba ngi don yu bre ter ngidan ba don bor lo bor Nolor kata ulong ba kum ba kalong kat kum kejing thu ki noi lam dorbar snong ban trei lang bat ki briu ka an ban penduk jat jau drugs ki babun ki langnya namar haba ki kem ki sya penjenjar da ka ba syak hot hajar man la kapor ami ni drugs ngi ko ban set sample nam te ki we pan ngi dispose baik ngi kwa bangin khot i briu juk ai namar ba ka shlong ka headache ini we urang ba jo we snong do urang ba snong habai kenduk mas mat bab nga uang ba ngathai ban kem drugs nak snong jonga namar balai ha ba khaduk manga na hablai ma pia skot nak ski nak balai skona hari ni kenali kem menem setiap sibet damit kala lain na setiap mula sisngai kala ayat pahu kala di biang apa sudah kini kala jah apa kawai ke snong ya kebangan nomor chel राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।